Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. Ve kâle Allahu Teala: "Kul innema rabbiyal fevâhişe mâ zahara minhâ ve mâ batana vel isme vel bagye bigayril hakk ve en tuşrikû billahi mâ lem yunezzil bihi sultânen ve en tekûnû alallâhi mâ la ta'lemûn." Allah Teala bu ayette mınday deydi: Ayt o Muhammed, menin Rabbim buzuquluktun aşkeresin de kömüskösün de aram kıldı. Jana künöөнü aram kıldı. Jana hakikati zulumdu. Jana anın kudaylığına hiçbir dalil düşpögön nerseni Allah'a şerik koşuunu Rabbim aram kıldı deyip, aram kıldı deyip aytkan jana Allah'tın atынан bilbegen nerseňerni süýlöөнü dagı aram kıldı deydi. Tafsir alımdары mına uşul ayatda Allah Taala aram nerselerden jeňilinen başlap ooruna çeyin bayandap bergen deydi. Mına buzuquluktun aşkeresi dagı, kömüskösü dagı, açığı dagı, jariyası dagı aram eken. Buzuquluktu taratуу, ağa sebepçi bolu bul aram. Künö işlerinin barısı aram. Jana hakikatsız zulum aram. Jana keyingisi en künölerden başatı en çoğu Allah'a şirk keltirүү aram. Bul ayatta Allah Taala künölerdi bayandap gelip şirkten dağı oor künö bolgon nerseni aytты. Wa taqulu alallahi ma la ta'lamun. Allah Taala tuuralı özüňөр bilbegen nerseleriňerdi ilimsiz süýlep jüberbegile, bilip bilbey Allah'tın atынан süýleýürbegile degen. Mına uşul nerse şirkten dağı oor eken. Emne üçin? Antkeni kişi şirk keltirgen kezde al özüne ziyan kılat. Alemi kim Allah'tın kitebi tuuralı, mına uşul şariattan ilimsiz süýley turgan bolsa, al özüne elemez. Jalpı adam balasına, jalpı çöýresindeki adamlarga ziyan kılat. Adamlardan akidasının buzulusunun sebepçisi bolat. Oşonduktan Allah'tın kitebinin süýlegen wagtda öte etiyat boluu kerek. Mından bizde Allah Taala kaytarıp jatat. Ar bir nerseni anygına jetip turup, taktap turup, ilim anyk kelgenden keyin bir nerseni gana Allah'ta atınan aytуу kerek. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde muna ayatda monday degende. Mınday süýlöy bergen bolboyt oydu keldi ele. Bul ayatda mınday maksat bolsa kerek, bul ayatda mınday tigindey maksat bolsa kerek de. Mına oşonduktan künölerden en çoğu Allah Taalanyň atynan bilbegen nerseňerdi süýlöbegile de otat. Allah mınday degen, tükünдөй degen dep ayta berbegile deydi. Oşonu anygına barıp, oşol nerse Kur'an-ı Kerimde aytılgan mı, aytılgan emesmi? Oşonu anygına barıp turup andan keyin aytуу kerek. Allah Taala özüne jala japkandardı kıyamat günü yüzü kara bolaryny aytkan. Ve yevmel kıyameti tarallezine kezebu alallahi vujuhuhum muswadda. Kıyamat günü o Muhammed körösüň deydi. Allah'tın atынан jalgan süýlegen adamlardan yüzü kara bolat deydi. Bundan biz kaytarıldık Allah'tın atынан ilimsiz süýlödön. İlimsiz fatwa berүүдön. Misal üçün kebir adamlara bul aram, bul adal dep ayta beret. Bir nerseni adal deş üçün aga dalil kerek. Bir nerseni aram deş üçün aga dalil kerek. Har bir nerseni ilimdin negizinde, dalildin negizinde düşünübüz kerek. Jana adamlarga aytuubuz kerek. Oşonduktan bul nersede etiyat boloydu. Anan kebir adamlar süýley beret Allah'tın atynan, Allah Taala aytkan go dep. Birok oşol sözdü Allah Taala Kur'an-ı Kerimde aytkan emes, anday ayat jok. Misal üçün Allah Taala aytkan go deyt dagın hareket kılsaң bereket dep. Hareket kılsaң bereket degen söz barбы Kur'an-ı Kerimde? Jok. Birok oşol sözdün manisi tuura boluşu mümkün. Birok anday söz jok. Hareket kılsaң berekesin berem dep Kuday aytkan go dep koyot. Bul Allah'tın atynan jalgan süýlөө degeni. Emne üçün? Antkeni mınday söz jok Kur'an-ı Kerimde. Birok manisi tuura. Hareket kılsa Allah Taala bereketini verir her bir insanlar. Birok mınday Kur'an-ı Kerimde balança sürede balança ayatta mınday söz yok, mınday ayat yok. Dağı
Сақтанғанды сақтаймын дейді. Құдай айтқан ғой, сақтанғанды сақтаймын деп. Мұндай аяттағы жоқ. Егер әхли китептерден алып келген болса, әхли китептерден. Андағы ішеніш қиын. Сақтанғанды сақтаймын деп, Құдай айтқан сақтанғанды сақтаймын деп. Мұндай аят жоқ. Мұндай сөзді Аллах Тағала айтқан емес. Анан іштесең тіштейсің деген Аллах Тағала айтқан ғой, іштесең тіштейсің, Құдай айтқан іштесең тіштейсің депті. Мына ушундай сөздерге етият болуымыз керек. Ошондой іштесең тіштейсің деген сөз бар ушу Кур'ан-ы Каримде ачып карасак. Башынан аяғына чейин караңыз, жоқ. Мындай сөз жоқ. Бирок мааниси туура боло берет сөздөрдү. Бирок Аллах айтты дегенден етият болуубуз керек. Азыркы кезде адамдар мына ушул нерсеге көңүл бурбай калган. Кудайдын алдына атынан, мындайча айтканда Аллахтын атынан өзүнүн пайдасы үчүн келтирип ура берет. Мындан етият болуу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: ким менин атымдан жалган хадис токуп айта турган болсо, пайгамбар айткан эмес ошол сөздү. Жалган хадис токуп айта турган болсо, тозоктон ордун даярдай берсин дейт. Пайгамбардын атынан кимдир бирөө жалган сөз токуй турган болсо, пайгамбар айтпаган сөздү айтты пайгамбар деп айта турган болсо, тозоктон орун даярдала турган болсо, эми Аллахтын атынан Аллах айтпаган, Аллах аят кылып түшүрбөгөн, вахий кылбаган бир аятты же бир сөздү Кудай айтты деп айтуу, Аллах айтты деп айтуу, бул өтө оор күнөө. Мына ушул нерседен өтө этият болуубуз керек. Динден сүйлөгөндө анығына барып, ошол хадистин сахих, заифтигин текшерип, карап, андан кийин гана бир чечимге келүүбүз керек. Дин бул оюнчук нерсе эмес. Аллахтын бул мыйзамы кыяматка чейин бара турган нерсе. Мына ошондуктан бул нерседе илимсиз сүйлөө болбойт. Ошондуктан ар бир сөз сүйлөгөндө ошол анығына жетип туруп, андан кийин бир чечим кылып туруп, анан башка бирөөгө айтсак, ошол шарият максаттарына layık bulat ekan. Vallahu alem.